Sopi Paolen Tuboi PhD research student in Meidil Tudol Chungchang le thinung hagau din mun chungchanga ATM video ho donbutna ahin bol na ho in achunga ki pathu kahin sayin chule ke manjong ama video donbutna hidin kahin bol kit na he hichi ke thim tu mon a panding ka dei po in ahin la alang tu gela pathin thu le la a khan tu ne le zilbe na zo ila su ke divin phat kilemin la hiti ve ti hi pakai mina kahin tip nom na cho he na he chule ama video sim le donbutna bollowa hota dana kahin gel na je chu hi le SDA hobung le ta san thu zangkya kimin pha na le nilkal na thu a hi je chu hi chi kin jong ka alo thelwa kahin bol hi in heading kha chu SDA hobung hin ta san thu a hin dona ki tu zingin hi chu hi ama sapen hi lo la he chule le si ki cheni chan gya jong hi tabang do na ki tu jing ding a hi je in I macha head khil na ki nei po na he chule aman ahin thu sei ho hi SDA adovin anil kale tin jong kargel nai po in aya chu nim cha bo hin lai jena hi aya chu sopi pa hin ama thu ta san le bible dung zuya SDA hobung ta san na thudol hi te ka na le vetla na ahin nei mei na lai ta banga ka gel ja chu ama hin anil in adowe tin jong kala nai po na hi hi chabunga chu ken jong tu nya hi chi video hi ama do na le musit na ka hin bol hi po in ain la ta san thu a hin sei do ho hi bible hillo lam ta khana a sei do ho zo hi ka hin su chi ki gut zo hi ti hi pakai mina nei ne het thim su ke devin ka hin ti masakin na hi sule hi tama ki don but na thading video in simwa lungel in ne ho hi ka gel ting le pathin thu le la khan to na khat zo in kala in ye chun pathin ka thang wai na hi ahim himin sopi pa hi thu sei thim ta le thu het khana nei mi ta hi ti ka he in ki thangat umpi ka sal he zingin ye chan ma sata in ka zana chebe ka hin bol ma sa na he ipi jong le thu dang I ma cha sei pong ka ting SDA ta san thu dol a hi min pha ho le Meidil thu dol le thinung hagau din mon ho bible to ki tu lo wa a hin sei do ho hi don bun an neu cha cha zo ka hin bol ding he bo ve ama thu sei ho hi ka le don but ma sangin ken jong mi pi hon I het thim so ke ni divin Meidil thu dola bible a pat ke ma pan sat na le ke ma din na thu hi a velen chom cha khain sei do no ma sa na he video ka hin sim sa ho le tua ka hin sei kit ho a hi Meidil chung chang thu ka sei na a ka din ho hi hi chi he in ye chun he khil po hi tivin mabana hi chi thu nil kal no mai jong le hi chi dung zui ta hi in nil kal diwa ka de he a khat na chu hi le tu hin Meidila koi macha om nai poi satan hi han lang mihem ho hi jong le koi macha om nai poi ti hi bible a kona ki mo in chu Matthew bung som la thum chang somli le thum second Peter bung ni chang li no ha bible chang hin sim da tang ka ting ai chu phat lut bem ding ha in ai cha ma video ho aban man don na ka hin bol ding ai chu ka din na thu hi ka hin sei do nom cho hi e ani na chu hi kit le Meidil hi leisi ki cheizo lang pe ting le wana ko na hungzul ho thoding a hi tua hi leidu ya Meidil ompoi ti hi bible a ko na kan hil jing chu he isu tu pun bung som ni chang ko na jong ki mo in chule bible mun dang da jong Meidil hi leisi ki cheizo ting le ompan ding mu theina dim se ne he chule thumna kai din na ki chu hi le pi ham ti le mi chon site hi Meidila ki go ting le mei khu bang ki tol mang diu leisi chunga kona abon wa thi nge mam diu he ti hi bible a kona kanimu do chu hi in chule khain hil ho chu hi in proverb bung som chang som ni langa sam som thum le si chang som ni som thum le li ki thwa chun bon chan bible in chule mun dang dang a jong sei su ke hi ti ki mu na he yong la beilam thei pe na I ga sei do theu chu hong hian lang alina Meidil do la ke din na chu hi kit le migilo te erol ta san lo mi te chu Meidila ki hal ting le amo chu ki hal wam diwa he ti su bible a kona kan hil jing he isu meleki bung li chang thum nai sim tia jala phat ta ke cha bible in vut vai ki su de avela thum ve lang se na la he anga na ke din ki chui pham ti tinga le Meidil to dol izil ting le pathin min hi ka wam thei mei ko ngai ti bible ki chi ta se he Hebrew bung som le ni chang ko Deuteronomy bung li chang som ni le li na ki chi ta na season ya chu ichi tun sot pathin chumi kawam thei pathin hi chun chon stia got ting le meya kawam ding in aka wam na so tun sot amang tha ding he kiti cho he Meidil thu dola bible an tun sot a sei pen hi
amei kung chu tun so hilawin apathin amei kung hingsim do pa pathin chu tun sot pathin a hi ja chu amei kung chu tun so mei kung a hi tina pa zo a ini sei chu hi in amei chu mit thelo a kung jing ni tina hilo hi tia ini khil jing hi hi chang chu Meidil tu la keima din na thu hi in ya chu het team so kai do ka ta sanin het team nai lo wa jong le kichi ta ka hil chit sa ho video ka sim sa omin choi hi su invet thei su ke hi ti hi pa kai mina ka tip nom hi ai le tu nya hi sopi pai hi ta banga Meidil chung chang thu bible a sei ho hi poi Meidil chu ki chai the hi poi tun sot akung jing ninga hi chong le mi hi ma thi zo le Meidil a chi pein wangam a chi pe tia a sei na video ho chu twai ban chak ka hin don buding hai in ama thu sei chu aphamoin a si ta ka nial kal na hi lobin bible hi ti zon a si ti pa hi het thim na di wa tu nia ama video ho hi don but na ka hin bo nom zo he ti hi pa kai mina in het thim din ka hin tim no mina hi chong le aman jong keima video don but na hin bol ho chu a hin bol lo na je jong a sein hi thina sein ani ngai lewan hi chi thumun ka hin sei do nom na ji hi tu nai cha 7 day advantage sa khu akona pakai tha cha phabin amo ho youtube channel mang cha damun chung chang ngai dan le ta san di lo ho hil che na phab a hin sei zuwa ko na mitampi lungboi na le lungop kai na hung pin do to kilhana avela ita san dano adia baptist a hilawal evangelical sa khu akiloi khom ho in bible thu ita san dano to kizuya avela ta san na hil che ka hin nei nom ji a hi e chi thumun in sei do hi amo ho to let na ding lal na ding kichu na hipo in aching na thim kichu na hipo in ahen la ita sana avela su that na bible to heal ipiham ti hi mu che na dingan ki sei do hi hinge ki pa ome let na ding le lal na ding koi mana ki gel po in ide yu chu bible thil di ta pa chu ai so ke sin hi chu ti hi le na sei banga chu Evangelical Baptist chule 7 Day Adventist chule adang kiloi khom na hobung hon Bible ihil tiung le ema hobung chi pi dan le ta san dan pa chu chi pi gut loading Bible thu hi cholim ding ting le ema hobung thil dan zo si koi do ding degree nei zo siu tu lai koi la dingu Bible hi ama chama ikile tu sa wa ikil chi sa zo ding hi ti hi mas pena ka sei nom he in Bible zo hi thu sei na phat ipi di wa hi e chu ting le Bible thu sei chu thieng ta a hong kilang do ding a hi na he wan gam le damun hi wan gam a ume a poiti ta san lo na a hu hing na ki chang chu hi de po in jesu christa a hin le anato ta san lo wa ki ngam zo a hi ti pa zo hi sei do no mo ve ne he chi isei laizun tunia isei yo damun le wan gam zong hi damun kisat na wanga jesu christa kisana hu hing nei ding ti na hipo in athumun umdan i het che diu de na zala hung sei do zo a hi ti pa hi ama sapena i he sa no mu hi e hinge hu hing na ki ti hi christa a hi na le anato ta san lo ki ngam cho hi in Meidil thodol het them na le mu chit na chu hu hing na a hi lo ding a hi a hin la ka sei nom chu thuta a het na ki ti hi su cha na hi ti zong hi het kit ngai hi koi zong la Krista hi na di ta he a ana to ta san tu dol he thim ho chun ama ki phun do na Bible ki sei chan chu adi ta a he chi nga hi aje chu ngei lut pathina I het paw ma chun iza ka hi ngei lut bo se na chai a ki chai sa po in ama ngei lut na ki ti hi thu ta het na le hin pi na a hi dan zo hi ei mu sa jing wi na hi thu ta chu amo chu su thingin tia Japan to pa zone le khabwa jong chu ki chi ta e mo sa hi ya chu jesu chun Japan to pa jingbo anil hang sat pon khunung ting le Sodom le Gomorrah ki halwam banga mi chon ste ki su mang na ding tun sot Meidil ti zan ta jong chu ha tan anil hang sap jing na hi e chu gospel ki ti hi gi sala thu to aki sat thalo wa hi le gospel chu bulhin thailo hi ti het ngai hi ya chu Meidil thu dor jong hi gospel bulhin na dinga chi khat a hi ti jong hi het wa ngai jin chule Krista thulang sap la dinga jong thupoi mo pen khat jong a hi ja chu Meidil thu hi gospel to tangola apoi mo na ki bang chat a hi ti hi het wa ngai je nidina gospel izil chin wa pathin hi ngei lut a hi dan imu chit bang wa hi Meidil ti zan ta thudol izil ting jong le pathin ngei lut a hi dan phun no ding ngei lut na je at mi chon ste a je ma
thu tan di a hi na le vai hom thim a hi na zo a mi chon ste asu mangding nan zo hi ha ta i hang sat wa i het chi ngai mo mo a hi na hi a je chu pathin ngei lut na hi dei ti nei po in ain la alung ngai kham na chun kinga na chan zo nei hi ti hi tu nya jong hi i het chi no angai kin chen hi hi ja chu bible ati lo lam ta meidil het hil na jong hi tun so na thi na jong alut thei a hi chule ki pa ta chu damun ki chat na wanga krista ki sana le hu hing na nei ding hi nangi jong na pam lo dan hin phung do in a phale jinge hi chu nangin het thim je a hi mei thei in din ai la christian tamzon a ha sai thu pi pen comment la dung le thu do a hung ha lut pen chu a hi le ki cha jia pathin ho i hu ve ti hi mizo sin a gyal su ke crusade hian revival hian ipikin han lang hi jong le damun meidil thu ki sei na zo sia hi lungthim su ki cha na le su lungleng vai na hi mi tam tan a ha chi pi hi pathi ngei lut a hi na lampa hi koi machan a ko ngai po in meidil ki cha na zia lung hai na hi thil hon ha ta chi piu cho hi in chong le in zo ne ki tu jing sa cho hi in nang wang chu hi ta bang chu nup lo mai the hi an la mi ho chi na hlang pi hi chu hi ti hi tu nya het ngai hi chu pi je mi ti ti ngai le ikipui now adi lo je le meidil thu dol het chi lo je o hiding a hi ko hi jong le lungthim pha ne ya lungdi puchan chun meidil ki cha ne zia pathin ho lo ding akitia hi le a bon chawa di sa su ke hi ya chmi tam tan tua hi thu sei dan zo ain khel mai me yo hi ti hi i het di bin ka phong no no man hi chati lo le meidil ki cha na ngana pathin ho na hi mi zo sin a chi pia do ding a hi chalai ta je chu bible thu ta ai ka hin phun do le mi tam ta in lungbui pha na chan gya inei khaw hi cho hi ding mong hi na hi aje chu thu ta itiu messiah christa jong chu ong pin ding ko na jerusalem le akim verso sia chu lungbui na le lungjin na ni hlong hi tu nya jong hi bible thu sei di ta pa hlun na dinga hi igam sung wa hi lungjin na le lungbui na hlun masat nga hi aje chu inichi naw le in het na paw hi adi lowa kibul kha ni hi je wa hi tunia thumuni sei do deu thu do phabe ka hin ta lang nomin masapena damun meidil hi ummong hinam bible in hichi chungchang thu do hi iti ai hilovem ani na a leise hinkho akichai teng aban hinkho hi ummong hinam hichi hinkho chu idabang hinkho ham athum chan na a mihem athi teng wangama chi jiu ham a hi lo le mundang khat to azu du ham ali chan na a ji thu to ke zuya 7-day Adventist ho sa kho ta san la thuil phaba inamin pha de hi in anga chan na chun mihem athi teng ta sa la thagaw hi ke khan ji ham a hi lawa la ani to ya la hi pha chom kha zo ting la ke chai ji hitam thi ji hitam ti hi a hi a chaina a mihem zo se ton so na alhun na diu mun hi hoi lai mong ham ti thu do chang hi bible thumun mangcha a ki hilna ine nei diu a hi tua sei ding a hin min pha chang si chu iza su ke du ka ta san in kin ka dei dan chu hi le meidil thu dola ke din na ka se ho bang chat chat chun e hin don bol le chu ka dei hi in be sa nain bible thil dung zu ya ke ma din na chu hi le meidil mi chon se te hi aka wam ning atin abul langa ka sei zo bang chun chule bible chun tun meidil om nai poi tin chule tua hi meidil om lo wa hi le koi ma cha gang tu hai ki hal nai lo in hi chu bible jong kichi sela ase hi katin chule bible chun meidil chu leinuya hilovin wana ko na hungzu tho ding a hi tia ka se hi chule meidil so le achom kiti adoration jong chu pathin khut a ki ngai a hi tia ka se jing a hi chule hi chika din na thu ho zo si hi bible doctrine dang to ki kal lo dinga ka hil a hi chuti chu hi ta le Sopi Paolen Tuboi in bible thu nil kal dinga nong ke sa lal ta hi le point dong zui chat chanin ale donbutna chat chana hin bol le chan phading hai in hi chu hi zolo wa ta san thumun chom tam ta in sei khom wa akal a meidil umning dan chu doctrine dong ho ta ki tu sa le le ni dinga in gol ha dan min kamu khai na thu ka sei dan chu gel hil po hi tivin ai chu bible in mihem thinung thu dola sei ho le ta sa le lagaw a sei ho hi meidil thu to sei mat na ding i ma cha lo hi ama chang cha hil chit thengan hi in chule ke kal tu ngei lo he vesanan miem chu thi ting thokin jing ka agya i ma cha hello wa
han kho a ki chol a hi tia bible in ki chi se lai hi lo hi at ithi ka sungwa hi wangam ga chin le meidil ga chi lut na thei lhagau thi thei lo ki nei lo hi hi chu bible in song a hil kha lo hi ala christian tam ta chun mi chon si cho thi ting le meidil chi pe mi ping tha cho chi ting le wangam chi pe ti da na chu hi tia chu a he do hi ki chi dung zu ya chu meidil ding dan in sei ju le meidil jong chu tuai hi tai iti jiwa chu ting le meidila chu mi chon sho jong tuai ke hal pan hi tai ta hin la kha ji in ya chu doctrine jau si ke kai na dan jia a ki chi pen thei ji lo he ya chu ki chi chep chep ma meidil chung chang thu dol wangam thu dol pin tha na thu dol thinung lagau di mun thu dol ki ti ho kum sang le gam thu dol ki ti ho a chi chana bible in lungbu ni lo be dinga ahil chit da no hi het thim so ke nga he thuma sapena ketip na lui le atha a damun umdol hi ina sai dewin ikidei sa ove ketip na lui thumun kiji na hebrew thu changa chun damun hi siol akiti na hi hechi thu chang ahilola paw chang hi akemanna chom chom a umin hi damun hi ketip na lui chun amun le azang location place ke saida akemanna jang a umin hi apho chi na dingin Deuteronomy bung som thumlani chang som ni lani Job bung som lakhat changge Psalm som ge lathum chang som lathum Isaiah thim gaw bung som lali chang ko Ezekiel thim gaw bung som thum lakhat chang som lagup Amos thim gaw bung ko chang ni chule adang danga jong hi mu the he damun meidil hi pathin ngai lu ke phon na in mi chon site dam meidil ach ke hal wam ding in chule tu di muna hin meidil om nai poi ti ho sta le koi ma cha jong tu hin meidil a ki hal nai poi tio hi bible a meidil tu dola apoi mo pen le bui pi thu pi pen ho cho hin an la old testament le new testament a amin le akonom amini pi hiya ipi ki sei no chu koi ma chan bui pha na jong ki nei lo hi e chu lungela jong ki nei lo hi cho chu bible ke has me ti ho mei bo hi cho hi het na ki belap na ding mei mia in man cha jiu cho hi in chule hi chi ho chi amin ho ko chu kinil bo tam na jong koi man jong ki nei lo hi ain la meidil het dan chu bible akonom pen to chun ki tu hinam ti pa zo hi athu pi pen a ki sei nom cho hi na hi ahim hima sopi pa in chalai a hin shiol chung chang thu a hin se ya hil kin jong thamek aga sei be nomin shiol ki ti hi hebrew pawa meidil ki sei na in it is shiol chu english apat akile do na zo si hui vet na hele grave tin akile do su kain grave chu e ho pawal han hu sei na hi sing ai vet sanan to bible chang he min pha zo si amun le azang vet sana tia ai man sa bible chang ho chu Deuteronomy 32:22, Job 11 verse 8, Psalm 83 verse 13 tia abon ain sim lao chu choyo si chu veleu chun Sheol ki sei na zo si chu English a grave tia kile do su ke chule hi chi grave ho a ki sei na zo si chu e pau bible ai nui mi gam ta kile do su ke hi chu tu lai pawa ai ho tu lai pawa ki tele han khu mi thi ki vuina mun tia I het no cho he na hi chi hi buina ding I ma cham po in hi chi tu dol ha hi kini na ding jong kinai lo hi hebrew power sure to grave elol han khu tia ki he a hi le hi chi chun mihem a thi ting le meidil chu lut pe hi lo wa hlana ki chol atina a hi ti pa hi ki chi sela tu nei het chi diwa ka phun do no me so pi pa in shiol ki ti chu amun le azang sei na hi atia sei chu kanil pon ai chu mi thi ki vuina dinga amun le azang sei na hi jeng ka lai na hi chu ger khilding ma cham pon he chom hon ako do hi aneva khomu hite damun kiti hi hell ahi lawala sapte pawa chun hell ahi lawala hebrew thu changa chun hades kiti e ho pawa damun hi kitip na luya siol ti ako do amun la azang ki sei na jang ahi le thu chang chom ho akora mu do thei kha chu iphem ti ahi le damun kiti hi kitip na lui le kitip na tha achun amun le azang ki sei na in jang akimangin ahi le ipimun koi na ding ham ti hi thado kha da hi satan le anung zui ho na ahi lo le chen mun jang ahi ti hi Matthew sut ke pa na thu pha pung som ni langa chang som li lakhat sunga jong hin mu do thei hi in jud gup sunga jong chu mu do thei hi revelation bung som ni chang som le li sunga jong chun akimu in
damun hi satan le anung zui ho dinga aton so do in mun khat zong a hi ti hi bible thu hil a hi damun ki ti hi migelo te a hi lo le thiam chang lo ho hlun ding mun zong a hi Matthew bunga chang som ni le ni bung som chang som ni le get bung som le ko chang ko bung som ni le thum chang som thum le thuma zong hin akimu ina he damun hi kala hi gel namun ti chu kisu gan theina a hi lo le patheni mi chon se ho azep namun zong a hi ti hi Matthew bung som chang som ni le get som ni le bung som ni le thum chang som thum le thum bung som ni le nga chang som thum rom bung gup chang som ni le thuma zong mu the a hi Meidil hi satan le asol cha ti ho chen na mun hi tia apan sat na bible chang ho chaga avel hite Matthew bung som ni le nga chang som ni la khat chin aman availa mam ho za chun vogaw sap chang ho ko koma konin chi mangun diabol le atil le te dinga ki koi meilhum sunga lo tawin atina hi hi chin Meidil umlo na je hi satan le asol cha ti ho ki gowam na ding mun hi in mihem te dinga ki sim hi lo dan chu hi chi bible cha khan akonu mai chule leisi ki chaya thutan na ki chei ting le aman da muna chu satan le asol cha ti ho zo si ale lut ding a hi tia bible chun asai na zo a hi in Meidil hi satan le asol cha te chen na mun a hi tia asai na hi lo a hi aya chu tua hi Meidil nai lo a hi ti chu bible ki chi sel sayin chule satan le asol cha te chu Meidila tua hi hi ta wa hi le tua nang le ke tua leisi na nang le ke ei hlem a satan hi koi ai ta dem na di thuo na kha chuleng do thi ya chu ai thei loading hi sai do loading in apha na hi chule zut changup na chu ga vekit lewan chule api put na kolwa a chen naw da la avantil ho chu ama ni lo pi chung nung ni a athu tandinga atun sot hen na he na muthim ni a koi tai ati hi bible chang hi satan in Meidil chu chen na in munin anei tia la theina dinga hi po in hi china sainom pen chu hi le pakai ni khong luna satan chung chang thua ki tanding avet sa na hi in chule tun shot he na muthim nui a koi hi tai ati pen hi imadang se na hi lowa muthim nui ati hi chile sin hi ki sai na hi zon bung som le ni chang som le gup na chu I chen naw le sin hi muthim nui ya naw hi tia sai na hi chile si muthim nui ya hi satan tun shot thina chan taka sia ki hending atina cho hi na hi Meidilin tu hin omtai atina hi lo hi song le Jesu Christa in meeting te ong puya wana kum sang khat dinga ong pui to ting le satan le sol cha te chu hi che muthim nu ya hi kum sang khat gen thei ta a khusadiu hi chu thu phunin thi khawa ki hending to te ka so hi na hi ya chu Meidil hi satan le aloi ho chen na ding a hi po in a hin la ki go na diu mun zo hi ti het nga hi so le thu pun bung som ni chang li na chu hi kile chu in thi na le mi thigam chu Meidil sunga chun ale lu ta ve hi chu Meidil chu thi ni na hi in ati ani hi chu bible chang hin kum sang ga chawa thokit ni na pe na mi chon site tun so thin mo chang dinga ong thowa damun Meidil alut na diu thu asai na in hi chin Meidil hi satan chen na in muna hi tia asai na hi po na hi hi damun mai ko mit thelo tia zong mang sut ki pa na thu ba bung ko chang som li le thumin asai zo hi aton so na ke su gan theina mun a hi achom lam ta asai dingin kitip na tha song hen damun hi thu gan theina mun chule mai ko mit thelo satan le anung zui ho ti cho Jesu Christa ta san lo ho aton so na alhun na diu mun pathinin agon chu a hi mai mit thelo a hin sei na bible chang chu velew han mak bung ko chang som li le thum sule na khu na ke pal hu sa a hi le tan bang jingin khut ni ne ya damun mai kung mit theilawa na chi sangin tibukim lawa hin alut nang ma dina phazo ati hi chu bible chang kon imu do cho hi le damun Meidila hi ta sata ike haldingo wangam jong hi ta sata ikei dingo hi ti hi mu do thei cho hi mai mit thelo ati na pen hi a hi le English version a chi bet ti ngai le unquenchable fire akiti nei an laka sei bangin unquenchable fire ti hi bible mun dang danga jong aman cha na dim set in ain la abon chakia akiman na jo si chu mei aki chai sa tua akun lam muding talo ngan ki sei na hi na hi vesana in Jeremiah bung som lesagi chang som ni lesagi ju sima hi le Titus in 80-70 kuma Jerusalem a harlading thu hi gawa ni ki sei ma sa in ni chi vet ti nga hi le
hi chi mei a hal na ding pen chu unquenchable fire mei mit thei loi ki hal ding ati ai la imu bang win amei chu tu gain akung mu them ta po in amei cho ki chai ta he hi chu mei mit thelo Meidil mei mit thelo ti na pe hi madang se na he lo wa amei chu ki chai ti ni lo kung kung jing ding ti na he lo wa a ki chai ka sunga chu I ma chan amei cho phal mi zo lo ding di na mei a he na he hi chi ya chu amei hi ki chai ti nei lo tu son a kung kung jing ding a he tia ga se ya Bible hil jing ki ti hi Bible het na nim cha hi dan ata lang he hi hinkho thu do la hin ta san chom chom a umin a he annihilationism kiti thui hil hi khat a hi hi thui hil hin a sei do hi mihem zo se hilowin chon se a hilowa le jisu ta san nei lo ho chu aton sona kisu gim na loading thu tan na nu kha zo teng satan chule anung zui ho zo se to kisu mang tha diu aton sona ta lo diu a hi ti ta san na anei zu ne he sa kho chom chom chule Christian sa kho jing a jong ho bung ki loi khom na ti chu Roman Catholic 7-day Adventist chom chom umin hi chi hola a hen tu lai ta milham phabab lungsunga adi hiding ham a hi lawale adi lo ham ti lung boina nei da munchung changa ta san ni di no phabab ahung ki sei do akona holimna anane ya pakai la cha phabab akona ta san na jong hi amho to ki zui a hi ho thui hil hi 7-day Adventist ho ta san dan le thui la kona pansa hi in amho ta san hi itabong ham ti hi avela hil china in nei dewin ikidei sa uben he kana sai bangin denomination based le kiloi khom no apan sa thu ka sai hi po in Bible amala ma ki don but saute tia kana sai jing hi kin ka sai hi SDA thu hi po in chule evangelical le baptist le adang dang zo si kalna dia ka sai jong hi lo hi Bible thu sai sa hitin hi chu hobung tum lowa Bible ta san zo si izui so ke de hi ti na zo a ke hin thu ka sai hi thu tan nanu kha zo ting le satan le mi chon stage chu pathin a zeba ton sora mang tha ding hi ve ti chu Bible in a hil da na he annihilationism hon atum bia thul a ki sim do hiloding a hi ti hi ka ta sanin versa 9 Bible chu ton so Meidil lu zo si a bon chawa ki halwam ding atin satan jing yong chu ki halwam a vai su ding a hi ti ki chi ta Ezekiel bu som ni leget chang som la ko pa som leget som la ko na jing ki chi ta e vet sa ki no hi ya chu ke man lai lo ko ni mei kung kun no sa jing en mei chun na ka wa ma hi je chu ti chun le si chunga vam ka su sa ta na mo phazo simi mun vam ni tai ati e chu le pa kai ji mi gi lo te yong chu mei khu ki tola alen mang banga ki tol mang sa ding a hi ti wa chu kan sei jing a hi nei thu pi ban zama thi zo hinkho leisen hinkho agi chai teng aban hinkho mong hinam ti hi thudo khat hi in hi chi hinkho chu itabang hinkho ham hi chi thudo hi ki do theimong a hi in he hin la don bu na mu na za zo se hi akibang lo tam ta chule adi lo tam pi a umin a he ai ho chon na dola mihem a thi teng zan nei ta la ngai lu na nei ta hi a thilong hi ke sa ji a hi hichi hi khan khonun kho inei zo thupi ta kha chu hi in he a hin la hichi athi ho hi hoi lai mon azo jiu ham ti hi thodo a hi hinge na sei cho di in mihem a thi ting ipiti ham wangam chi ham Meidil chi ham tia thodo no hi min ad akhanga a hin do jing hi chule Bible tu sei bo se ita san ta ka siwa don bu na chom chi kimuding adi penom thailo ding a he chule hi chi thodo noa don butna dinga hin vanui le sida sa khu ta san thei koi ma cha am po in ta san thei sun chu Bible bo se zui ho hi dinga hi bin hi ya chu phata a ingai divin katim no me khana 7-day Adventist ta san thu hi la chun Jesu ta san lo te damona atun so na ki su gim ding le thu gim na aum diu hi thu hil di lo danin agel ovin he 7-day Adventist Sopi Pa ti chu athu hil to kinai cha Jehovah Witness sa kho in zong thi zowa da mona ki su gim na le tho gan theina ta poi aji chu thi na chu achain a hitai ti hi ata san obin he heading khat hi Jehovah Witnesses ki ti ho ki loi khom na hi Bible theme hon wa no ya dinga thu hil them ki loi khom na khana akoi zu he ahela 7-day Adventist ho thu hil chom jam achun
damun kiti hi a umeti ata san wang uvin ata san lo ho aton so na ki go namun a hilawa la ki go namun a hilawa thu gan the namun in ata san povin ehem damuna a ki go tingu ki go wam dingu hi chi chom hodinga a chaina hiding a hitai ti hi ata sanu khat ehem hi chi thu hil hi phar khat la ya chun de a 1960s 80s vela chun mi tam loven an ata san uben tun sim kham loven ta ata san uben ehem hi chi thu hil chon se ho atun so na damuna lo diu a hi tia a sei the nau a ji hi pathen hi na gi pul phu a pansa a ki sei ehem am ho ta san le thu hil chun damun meidil a hi lawa le mi chon si khat atun so na ki su gan theiding su pathen hi na adi angai lu ne le khoto na pathen a hi na to ki kaldana a gyal ji o he pathenin mihem te atun so na asu gan theiding he ama lung pu le ngai to na hi poi ta he ata san o he tun sot meidil chu ibi ki sei na ham ti jong avel velin ka video jo sia kan sei ta in a ki chi selding ka ta san ne bible a chun tun sot ki sei na forever ki ti hi som nga le gup be jana ki mu in abong loi chu tun so na jing ning a sei na jong umin pathin ngei lut na le van gam thu ki sam kai ho zo si to chun aba ai wanga adang a ki sei no chu tun sot ki tia forever ki tia ema a ki chai sang an sei na hai ki nei ya chu alang khat bo se chu vat a thu sei ding ai po in ani nia ipia sei nom na pa ham ti zo hi study phat a I bol ting le meidil hi forever a ki chai theilang ding pa zo a ki sei no ho zo a ki mu zo he chuna bana bible mun atam zo a hin mi chon se te chu meidila ki halwam ding ati na he atam zo ki mu na he he chu lungdon na ding hi imacha po in ton sot a me ya mi ki hal ding thi thailo a kaple ma wa peng peng sing diu kadanga che e anai asai ti atuet thomba a pen jing diu hi 7-day Adventist Bible thuta san dung zuya chun di ding na kita san po in jong le Bible jong hitabang ki hel na chu apam lo hi ti hi tu na ka sei do no mai chule tun sot mei ko nga ki chai ti nei lo mi him khat ki hala thi thailo ki koi ki ti hin pathin hi na ya tan asumol phawe ti hi het ngai he hi chin pathin hi lungdam thailo pathina su in chule thila lung chang bo pathina su do in agom so ma sei ding chun pathin hi ngai lut na bei hil pathina hi dana phun do zo he mi him jang isopi chunga ki lung hang le jong le isopi ngai dam zo na chu khat bei ting le ki nei he an lai chu da banga chu me ya kyal ho chu ngai dam chang ding hi ka ti na hi po in pathinin angai lut zewa ammo dinga abol pi thei sun chu ton sora asu manga kinung mu ki talo dia a halwam chu leisit dam na pen hi ding a hi ti hi pathinin a he na he zo ting le amho ki hal chaya meidil ki chaya satan jong a ki halwam ting le pathinin van tha le tha chu ahin sim do a hichimuna chu lung hal pol do na mit li zo si a thi hol piwa hichimuna chu kana nat na chon sit na le thi no ho ke phata lo ding ati ai hicha chu amalung dei mi hobo to pathina aton so tun so na khosa ding ade he tunia hichimuna I hlun theina diwa chu pathinin nang le ke hi athisan man tam ta I hlat do wa hu na lo pi ta e chan wa hi in lungsit na le ta sanawang bo sia hichi hu hing namuna chu nang la king chan bo inei thei ti hi pakai minai phun do no mai chule azol nga ka sei bang chun meidila mi chon site ki halwam ding a hi ki ti hi 7-day Adventist day thil helowin bible in asai a hi ti hi tunya ka sei nom ki da he hichi thu ta sat hi vanu ya million som ni wala hi tai ti hi tu dim muna jong mo thei hi chu bible thu di pom ho dinga chu hlom lo be hi na hi ai mi ma pathin thu ki ti hi atam lang langa vet dinga hi po in ema chang ki hi jong le bible sei chu pe cha khe nga hi ti hi pakai mina avela ka phun do nom ki he heading khat hi pathin hi kita ta hi in akita na a thutan na di ta a hin pu do ding jong hi su bil lo de hi angai lu na zala acha pa jesu krista mihem te hinna dinga api a hi in ata san lo te chunga akita na zala ton sot jep na api ding ti jong he su mi lo ding a hi pathin ki ta na ki ti hi mi thing ten goludia aki koi pi naw mun alowa krista ta sanawanga ton sot hina ne yu chu pathin ki ta na khara in chule pathin thu pi banga mi chon siten god muna achan diu dol chi achan wa thina achan chu pathin ki ta na su lang na hi na hi tun sot a ki chei ti nei loin meijin hal han lang eril cham khat zoin halwam han lang hi jong le
pathin ki ta mona seilep na ding imacham lo he hi chi a hi a hin la ka sei be nom chu pathinin meya mi chon ste a halwam ding a hi ti hi bible avel isim no jeng wa hi ta na hi chu 7 day adventist day sei thu hilawin bible thu sei zo hi ti hi i het wa ya chu bible la dan hi ithip lo wa hi le e ma doctrine zo hi bible pui na ding zo a iman cha kha thei wa he Meidil bung thum chang som le ni na chana sei banga chu nga belew han aman akhut agudala choi amana phul zak nim selin tin achang pang sunga khumin tin ipi dia chai bataw asi chu mei mi thelo ago wam ding heti mei mi thelo ti kina abana ago wam ding ati ye chu het him lo chu la ya Meidil thola bible dung zu ya ke ma din na hi akichi da namu do de hi chu bible changa sei hi vele chu chang si chu mei mi thelo ki go wam ding atin mei chu mi thelo ding a hi wanga aki go pen chu wam ke ding ati e hitia chu a hi a hele amazon aki go wam ding thil pen chu a go wam ma sang sia mi thelo ding a hi tia ki sei pen hi lung thim pha nei zo sin adi e ati so ke ding ti na he ya chu so pi pa jong PhD research student na hi in hi chi ki sei ho hi ne thim lan lo ding hi ti hi avela ka ta do nom ke na hi ahila 7 day adventist hon athu hilu le ata asanu pansa na hi amo sei jo hi po in amo jong hin bible thu hil mang cha a panmun akisim wi hi in hem aman chau ahila wal ata asan naw kibul phona damun chung changa ahila wale chon se ho atun so na damuna ki go loading chom khat phat sunga dinga bo ahi ti ta san na anei zo bible thumun phawa ena ta lang nom ovin hem Psalm number som thumla sigi chang som ni na chon miglo te lampi wang man tha na kisu mang na alu ding a hi bowe atin a he Psalm som kolani chang sigi na chon miglo te chu ton so na mang tha hil diu a he atikin in a he Matthew sut ki pa na thopa bung som chang som ni lege sunga chon ta sa le lagaw damuna sumang the ti hi akimen pha in he Ambana John bung thum chang som le gup na ata san te mang tha loading ke sumang loading ata san lo te wang su manga umdiu a hi ti hi akimin pa in he Philippi bung thum chang som le ko sunga am ho chu aki chai naw man tha na hi ti akimin pha kin in he Second Thessalonian bung khat chang ko sunga jong cha am ho chun ton sot man tha na telen athu gim dingu a hi ati ne he Revelation thu phon bung som ni chang som le li sunga jong chun chu in thina le mi thigam chu Meidil sunga chun ale lu ta we heji Meidil chu thini na hi akiti na hem akimin pha thumun ho he phata iwna hi le man tha na kisu mang na thu chang je a hi migilo ho a hi lo le jesu ta san lo ho chu ton sora Meidil a umding hi lo win Meidil a phat chom khat umwa chu zo ting le mejen aka wam chai ting le hi jesu amoha dinga ton sot na pathini azem naw hiding a hitai ti hi ata san o he 7 day adventist sen Meidil thu he ki sei ting le Meidil hi chom chakhat ding bo hi akiti po in chule sot ta hiding a hi tin jong kamchang ki mong ngei pon aje chu Meidil chom le saw thu hi pathin vai hom thiem le thu tan di na ki ngai hi ati jingai aje chu thu bun mung som ni chang som le thum bung som ni khat chang get ho ju isima hi le Meidil a lot ding ho chun athil bol ato dung zui cha chan ning do lo ki san diwa hi ati e hi ti chu hi dinga hi le Meidil asol apple chu nang le ke khuda ki ngai po in chung le igial dan le hi sap don khat ga se yeng thei jong hi lo hi chu pathin bo se na he ti na hi je ko na he ju phem ti le Meidil a hi akacham loi ding chule sort ta ki hal jong ding ti na hi ni khat ni hapta khat hapta ni lakhat lani ai lo akum kuma ki go loi jong ding ai azona pena satan hiding satana thizau ding la Meidil chu ki chai ding ti na hi ya chu apha chu nang la ke ichana sort a chom ham ki sei thei lo hi Meidil a mi chon stage a ki hal wam tai tia Bible a sei na ho hi mun dam ta ki mu in tua nangin nahin pan sat na Bible chang ho sang a hoi zo chu tham khat ga sim thaleng malaki bungli chang hat chang thum na asun hitin sei aje chu vedan ni khu chu mei thum sum kong leng lung boin a hong nge hi cha hi mi kilit sa zo si le thil si boro si ke pal hu su hil di a hi hi chini khu hung hin
hi tabang mi ho chu mei banga aka wam diu a hi tin thanei pem pakai na si hiting hile ni khu hin apan sana zung bulpi ge ya chule aba ge ya zong akhan lo hil ding a hi chule mi lo te chu na chu phawa ke man na ka to ni khu zela bon chaw ne keng ko tar zum noi wa leivui ma ki zam diu hi tin thanei pem pakai na si na ki chi sele na hi abal second Peter bung thom chang som na hi chini khu chule wan ho chang si ha gina ginglu la mang hil ding a hi chule thilbul chang si mei jan aka zula ka wam gam hil ding a hi chule wanui le sila sunga thilum zo si bon cha ka wam so ke ding a hi ka wam tinga na jang thu pun bung som ni chang ko chune mo chu leivui kha ta na leili mer kon mi thi honga phula de ta khupi cha kim vel ta ve hi chun wana ko me hong hlan amo cha ka wam ta na hi chi kum sang lengam wana ki chei ting le thoki ni na athin mo changa mi chon ste hong tho do a damun meidil anu na diu cha sei na hi na hi ele sam som thum le sigi chang som ni na hi pha cham kha zo ti le mi chon se te chu ki mutalo ding vut vai su ding mei khu ki tol bang gam ding a hi ati ki ne hi awala isaya bung som li le sigi chang som le ni na chun vetana mo chu chang phol bem hi win about savin mejana kawam ji ta ve ati abala ka sei jing ezekiel bung som ni le get chang som le get som la ko na chun mi chon se te ta banga hi satan jong ki halwam ding ati in hi je chun ke man lai lunga ko ni mei kung ka kun no sa jingin mei chun na ka wa ma hi je lei si chunga chu vut vai ka su sa ta mi na mu phajau simit mo vut wam hi tai ati ele zo Matthew bung thum chang som ni ka simanga chu chang si chu me ya ki go wam ding a hi ati abata le second Peter bung ni chang gup chu vekit leu chun Sodom le Gomorrah khupi ni vut vai asu sa chu pathi ngei sa lo ho chunga i ta bang ong nun ding vet sa na thin mo chana su mang hi ati Sodom le Gomorrah yung chu pathin vut vai ani hal mang hi in hi ta bang chu pathin ngei sa lo ta san lo mi te mi chon sho dan mo Meidil lo di ho yung ki hal wam ding nga a ki hal wam ding vet sa na hi ati na hi ya se lung dan dik ima cham po in po hi jong le lung thim pha nei chan chun hi cho hi mu su ke wa hi le seitam ngai lo wa e man ita san naw i su chi su ke di wa chule thupu na thi ni na ki ti pen hi mi tam ta in Meidila ki go ho chu a ki su gan theina pau chu a hi tin a lavin ai la ka sei nom chu thi ni na atia sei pen hi Greek power thanatos ati na hi chu Bible mun da nga mi thi ho ki sei na ki bang chan hi in hi chi hi ta sa le lagaw thi na a sei na chu hi in a hing changa ki go wa thi thailo wa ki su gan theina mun chu sei na hi lo ta sa le lagawa thi di wa hi vut vai ki su di wa hi ki mutalo di wa hi talo di wa hi ta Bible na sei na chu thi na chu hi na hi am ho to say le apan sa now hi tu a inil kal di o hi po in a hin la Bible to hil hi phata a in sei aban na hi in sei ki di hi in hi chi in sei chai ti le thu khum khana in sei di hi ambana thumuna in sei di wa idei sa uchu thi zo wa mihem ten azut ne deu lampi hi hoi lai mon ham ti hi a hi thi zo hinkho a mihemin azut ne ding lampi umdol hi Bible thumuna ko nin wathana ane nei zu hitin china ding a chon ama sapena Abraham angsung a hi lawal English pa wachon Abraham's bosom kiti hi ipi ki sei na ham khana Abraham angsung a hi lawal Lazarus athi a Abraham koma namun hi Bible thim hota sandol chule keima ta sandola hichimun hi Krista a athi ho ki chol namun a hi ti hi he dol kha da hi hichi hi ton shot mun a hi po in Krista a ta san hon thokin na anga no mun kha da hi Abraham angsung ki ti hi lukbung som la gup chang som la ko pat som tham la khat sunga mi ho pa le Lazarus thulema ko na hungkila do hi in hichi tu sim ta be hi po in thulem a hi ti het a chule asunga thu ki sei mun le mol ki pha ho zo si hi doctrine nei thei poi ti hi het angai je thule ma ki ti ting le zil do ding ne ya thu sim ki sei a hi in a hin la asunga aphat amun le azang ki ti wa hi doctrine ki sim thei lo he hi chi thulem hi mi tam ta in thu sim ta be danin ala jibin a hin la Bible het gil na nei zo si chun hi chi hi thulem a hi ati so ke zo he so le thule ma hi dan zong video kan hel se tha in anime su ke hi ti ve ti hi pakai mina katip no ma he so le immortal soul doctrine pomjing le ha ta sei jing ke Robert A. Morrison in zong ale khabu ji na dead and afterlife ki tia chu hi ji tu simi thule ma hi dan ki chi ta ane se ya thu sim ta be poi ane ti sa hi na he
ahim hima Bible chu sim ting le mi ma thi ting le wan gam chia Meidil chi ji hitai tin akisai po na hi vesanan zon bunga chang som nil ge som nil ko isim lewan ichi dat mo hi un izenem ti le phat hong lungi ichia chu han kho am ho zo sin o za dingu chule hung do dinga hi ve thilpha bol ho chang si hin na tho do kiding chule thilpha lo bol te chang si thin mo a tho do dinga hi ve ati na hi hi chi Bible chang to ki kala hi Abraham van gama lo hil ding hi ai chu tua Abraham van gama hi le pathin thu chun chon phai lang chon si jon tu hai mi zo se thi le than kho am he ti in ai wanga Abraham chu van gama am he ti hai le Bible se manga chon lo mi pa in chule ta san na mi pa hi na jong chu e ho dinga ki hil na thei ta hi lo ding he ya chu Bible hi amale ma ki kal sa lo ding he chule mi theo hin tun sot in mun alun ma sangwin chom khat ki nga namun anei ve tia kil na hi Bible tu la mu thei ding lo he hi chi Roman Catholic sa khu ta sana ko na hong ki pan do hi in Christian gam sunga doctrine zo si hin pui si le su si khat a pang kha hi na hi hi tabang ta san no hi Babylon te ho Greek te ho Rome te ho la a ha ta ani hat ma ma jing he ai lai chi hi sung phung thing phung ho ho ta san na thu cho hi in Bible choi te dinga ta san thu chi thei lo he Bible a sei chui pi ham ti zo hi patike chai khol divin pakai min ka tim no me Hichi thumuni umdan he ketip na luya chun akimin pha lo wangin Abraham Isaac Jacob chule asun chilha te ho chu athi tingo napa tiaw heng na zu ding u hi ti hi anamin pha jiwin he alang khana sei dingin pathian ko ma ki mu to ki ding a hi lawala achi masa ta san ho to ki mu to ki deu kin amna aphun da hi ti hi Genesis bung som langa chang som langa a hi lawala bung som li le sagi chang som thum Deuteronomy bung som thum la kha chang som la gup sunga jong chun akimu in he Genesis bung som langa chang som langa na nga sim lewan nang ma wang lung mong sela na pa te hing na ding na te thia ki vui ding na hi bo ve Genesis bung som li le sigi chang thum kapu te kapa te to nei hin lup sa than Egypt gama konin nei pu do in lang amol han phunga nei him vui jin ati Deuteronomy bung som thum la kha chang som la gup hi chumpa kai je mosi za sejin veta nang ma hi na puna pa te to lum khom wa ding na hitai ati hi chi hi Abraham holoi Joseph holoi mosi holoi pathina kon athi diu agi het wa hlana ki chol na diu mun chu agal do naw sei na in athi zo zo wa pathin to ki mutu jing pe ding ti na hi lo he Bible ai mu bang chun Jesus Christa hung ting lebo hlana mo hung tho panding hi chin hu chu pathin to ki mu tu na hi panding tia pathin thun ei hi lo he chule gol ngei chang si anathima so zo si to jong hi chin hu ting la chun igi mu pan diu ti na hi in hi chin hu chu Abraham holoi jong ha ta aninga lal jing chu he mihem chu athi le atho ki ka sunga hi mun chom khat a hlagawa leng le lia chorng anamun khat anei da na ki hil na hi Bible choi ti ading hello he hi tabang hi milimo ho kil na hi ti hi tunya pakai mina avela ka phun no mai e achunga Abraham angsung kiti thumun hi lukbung som la go chang som la ko apana chi sima hi le kichen ta in akimu in he Bible khol gil nei phabep chun hi chi thumun hi thusim ta hilo thulema ke sei a hi ativin he abong khat chun thulem a hi le Ebola Lazarus minta ngel kimin pha ham aji chu Jesu na sei do thulem chom ho hi ida na hi le thulema mi minta amanna a umpon a hem hi chi hi thulem mai a hi pu in thilso ta ba a hi ti hi ta san loi khat a hi e heading khat hi lupung som la gup chang som la ko sunga mi ho pa le Lazarus thusim a hi lawal thumun hi thulem hi hanlang thu ta hi tele lugin a hil nom pen hi damun le wangam thu a hi pu in pathenin chaga gan theite a khoto na to kisaya thu hil na anei nom zo a hi hinla athumuna Abraham angsung akimin pha ja a hi Abraham angsung damun le Meidil chungchang a hi lawala wangam thu hi hungkimin pha zo a hi chule athulhem hi hanlang athusim ta hi tele Lazarus pakai angsunga ta san masaho ade Abraham te hoto khom chule mi ho sapa hi Hades ti chu damun akinga na hi min pha lo the a hi pu in he chule Lazarus le mi ho pa hin kho het na le hin na anei na lai thon a hi dan jong hi mu do the hi ta san cha te thi zo hin kho i sei jing lai ovin
ho hi adi ata san cha the ho hi athi ting ule leise hinkho ada tha ting ule hoi la ya chi jiu hitam ti hi thodo a hi mi ho pa le Lazarus tu sim hi thule ma hi in hi si tu sima mi ho pa hin juda te kilit sa na kyoi tho sa na chule Messiah hi na le anato na ata san nom lo na vet sa na hi chule Greek mi ten mi hi ma thi ting la hagau thi thailo khat ta sa konin ong do ji etia anita san naw thu do la chu je suin thu sim ani man cha thu ta hil na dinga ani man zo hi na hi chule Lazarus hi Gentile ui cha ta bonga ki te ka nam ki da pen ho loi vet sa na cho hi in ai wanga hi chi nam ho chunga chu Jesu Christa in judate sa nga ta san na lin zo amudan aphun do na pa chu a hi na hi chi tu sima Lazarus min ong kimin pha lo na je hi Jesu in vet sa na lin ta nei dinga ani bole tu lem tu sim ji vet na le mi ho pan ata san chu mi ho pan Abraham ko ma sei ji phem ti tinga hele mi thila ko ni mi khat be ka chi han lang hele judate na tu sei chu angai pi ding wa hi ati e chating le Messiah ki pom thei diu hi ati an la Jesu in Abraham adon bu sa na chei piti don bu em ti tinga le mi thila akon khat tho do han lang hi jong le zuten Messiah cha ata san lo dingu pathin thong oi di lo di wa hi ati e ata bai pi na tiam ti ai le hi chi thule ma sei zo pha cham kha chu Jesu in Bethany khwa chu Lazarus ki ti pa chu thina akona ani kai tho hi Lazarus athila akona hong kai tho thowa chi piti tam ti tingai le Messiah chu thokin le hinna pa kai hi dan hi zudate hi nga ha ta sei phunga to ta le patake cha thang same ai la zudate chun hi chu thu chu ata san povin Lazarus so tha do a he do dinga hi te thulu na nei hi hi chi chu Jesu in hi chu tu sim hi zudate lungta na le lunghei nom lo dan so vet sa na dinga hi chi mi ho pa le Lazarus tu le mi zuda le Gentile ke ka ki ba lo na pa chu ain te ka in chu ta le zudate kilit sa na lungthim chu ain ta do nom na ai chong le hi chia vet do ki thei chi phem ti tinga le hi chi tu sima ko na chu idam sunga I chon na le I thil bol dong zu ya hi I tun sot mun ning ki sim tu hi ti yong hi chia ko na chu ki he do the a hin la Abraham ang sung akimin pha zia Meidil le van gam chu min pha lo thei khat me ati dan I Sopi Paolen a hin sei kinin ai la ka sei nom chu hi chi thule ba hin thil za chum chum ki hil na in nei jong lew han gel dan kha kan in a hin la a kho pen chu Abraham ang sung khel khel pa he doctrine I man kha pau hi buina lin ta omin chule Sopi Paolen in asai na chun Abraham ang sung hi chon phate hlunna ding tun sot mun a hinai po in chom khat aki chol naw mun chu hi ati e hi ta bonga temporary chamber kiti ki sei na le ki hil no hi Bible amu thai khat cham poi thi tu na ka sei do no me mi thi chu athi sunga hi hlana thokit ni khunga aninga ki chol jinga hi ti chu Bible e hi lo he chule Abraham jong chu hlana ki chol na lai in tu ni gya hi ban ga ma ki munai lo he hulanga mi ho pa le Lazarus ka aman thu agatan le le ning thu chu ata ta chu Bible in a hil na am lo he Abraham amin pha lo na je chu hi le zude de dinga apau kine pium pen ta chu Abraham ani hi je in chole Abraham dinga acha asona pa chu zude te ani hi je chu Jesu in chi tu le ma hi mi ho pa chu zudo ho vet sa na ding a hi mo nga chu Abraham ha hin men pha na hi ti hi tu na ka ta lang nom ki he chule tu le ma chu I vet na hi le mi ho pa le Lazarus chu a thi zo chun hu het na thei hin na ani na lai ho ne tin pan sat na hin sim kin I ti chu doctrine ai nei wa mi thi ho ding dan zo sia ila kha wai le Bible thui le amun muna hong ki kal tu dinga umahita in adi sana thinung umdol chungchang Bible a hil ho zo si hong ki kal ding heta ne ya chu Bible chu mi thi ri ma cha he po ya ti chu le mi thin pa kai zonga wa choi ngi poi ti hoi ta atu thinga e mu saw he ta san cha te thi zo hinkho I sei jing lai ovin am ho hi adi ata san cha the ho hi a thi ting ule leise hinkho ada tha ting ule hoi la ya chi jiu hitam ti hi thodo a hi Bible thi hil to kezuya Bible thim tam pi ta san le ke ma ta san do la chun pathin ta san a hi lawal Jesu Christa hu hin nei ho Jesu Christa ta san ho hi a thi ting u thagau hin na hi pakai to khom ji a hi ti hi ta san khat a hi hi chi Bible thu hil na to jong akitu na umin a hem mi te pau adia English ho thu
pau changa chun ta san cha kha chu athi ting le he went to be with the Lord ati jevin he athi ting ule pakai koma chi wa hitai ti hi asei jevin he luk bung som ni le thum chang som li le thum sunga chun Jesu to thing pela khat be tha migucha mi chompan Jesu koma chun hitin asei ne he nagam na hunteng nei hezing in tie asei chu ama adinga ahinna le Jesu Christa in asei do tu nia gam lo pia keima ta khom ding ahita tia asei do chu Jesu athi zo ting le Jesu Christa to van gama khom ding atip na hi ne he chuti chun sol cha polin zo asei ke in ahin aka alungima ka hi ke pat do a Christa to khom chu kalung ahi tin Philippi bung khat chang somni le thoma chun asei ne he Paul dinga ta sa thi na hi pakai to chen khom na ahi lawale pakai to khom na jong ahi akika al so ima hi po in mihem a thi ting le pakai Jesu Christa to lagaw hi khom ahi tai ti hi pola ko na jong mu che the hi Paul in Korean hobum bite koma asai kin achun lungama ka umo hi ta sa lawa pakai koma kanop zo hi tin asai do in he second Korean bunga changge sunga chun akimu in he chukit jongle thu hilpa bung somlani chang sagina achun lei vui chu masanga anhi na sa lei se na kile kit ding a hi chule thagau jong thagau pi apang pathin henga kile kit ding a hi tin asai jin a he ita sanu Bible thu hil to kizuya sei ding in mi thing te ta san cha te hin alei se hinkho ada la tingu athagau hi pakai kom van gama chi ji hi ti hi ta san thei ta a hi alep Bible thim ho ngei dan e ma ngei dan hilovin Bible hi tin a sei tia ke pu zo ding hi ti hi tu nya ka sei do nom hi in English 10 he went to be with the Lord ti han lang ti hi zong lew hi chu Christian te in thinung thudol le umdan ki helna dinga iman cha thela pansat na thei helo he kan sei sa hi ta in hin sei ki ding kating me ma thi zo ting lo hoi ma cha mun chi po in hlana ki chola thokit ni kho nga he zon mu nga chang som ne ge som ni le ko cho ki chi pen in hi chi dat mo hi un i zeinem ti le phan hong thong nge i cha chul han kho am zo sin o za dingu chule hung do dinga hi ve thilpha bolte changsi hinna thoding chule thilpha lo bolte changsi thin mo chang ning a hi ve ata pathin ton ki chi ta sai in is chu nang la kin asu tunga i hian le le thailo he mi thio zo si chu hlana ki chol in chon pha helang chon siam la hlana am na lai hi che ka sunga chu mo hin van gam ga chi le meidil ka chi le e cham khat chol nga na ding ane wa khu het na le hin khu chom be amano ti chu Bible na hil kha lo he cross agu chapa thu dol cho hi kit le hi chi Greek paw ko na Bible hi le hon punctuation mark ti comma khu aim koi hil kha je over interpretation buina am kha in an la hi chi buina chan lom lom cho tu nia ka hin sai chin go cho hi di po in hi jong la hi chi ni khwa gu chapa chu van gam chi pe pe hi lo dan hi Bible a kon in vet do thei kha ani ve hi te men Luke 23 verse 42 ji sima hi le pa kai na gama hlun ting le nei hezing in ati he achu tele Jesu Christa le ngam chu mi thing te puya hong ting le bo ki pan pan ding ha in hi je phat le chun bo gu chapa chu hana ko na hong thau do a Jesu Christa to van gam itiu paradise a chu ki mutu pan ning ti nai pathin chen na mun chu paradise hi ti hi atu nya chom lam pe na ka sei do no mai e hil chet na ding sau ta dong som na in hela chom theilam pe chu ni he ti min van gam ki ti le paradise ki ti chom chom he point thakhat hi ti hi ka sei do no mai e chule ki ginni Friday iti wa chu Jesu Christa chu chornga ani ni hlum masanga chu cross a chu thie hi ta in ajing chornga ani khu in han a ki cholin ain la ani thumni ai tiu ta taute aki vuinya patna ani thumni hong hlenna Sunday ni jingka hi chu haptani masaki patna in hi chini jingka hong tho do achu Mary Magdalene ti no to chun Jesu ki mutu in Mary chun ato kha gu nei nei tong khana hi in kapa ko makachi nai po ati Jesu in Mary hi tia cha don bana kapa ko makachi nai po nei tong khana tia hi le Jesu ban man ga ma chi nai lawa ipiti gu chapa chu Jesu Christa sanga chi ma sading hapna hi ji chu hi thei lawa he ahim hi ma Friday ni khwa chu gu chapa sanga chu Jesu Christa thima sananai achu ta hi le thi zo zo van gam chi pe ding hele Jesu chu so ra chi ding ai tan gu chapa cha da la ke ding ti nai tan na
ya chu chika la hi ye team lo mei je hi ti ka sei do no in gu chapa chu hi chini ya chu van gam chi pe hi nai poi ti ka sei do no mai tu ai thana ki chor na lai jesu krista lenga mong lu ni khu ting le thana hong ki thau pan ding hi chini khu ting le chun ta be ka sei pi ne hi tu nia hi nang to ke ma to van gama im khom ding a hi paradise im khom ding ati pen chu jesu ni khu ting le gui lung pan ding hi chi ya chu hi cho ki hilna no pha se swa idi het hi lo hi ivet ting a hele tu nia bible sei dung zui cha imu chit dung zui wa ivet ting a hele apa pen chu mi thi hana ki cholin thokin ni jing ka anga a hung thau ding a hi tia bible tu hil pom khela ki chi ding dang lo he sule polin athu sei ho hi ga velew han philippine bung khat chang som ni la thum ahin ak alungi ma ka hi ki pat da krista to khom chu kalunga hi izenam tile hi chu gam changa phachung nung zo a hi adi nei sule second korean bung nga chang get na chi vet kin hai le lungama ko mo hi ta sam lo wa pakai ko ma kan nom zo ve adi zo chukile thul pa bung som la ni chang sigina chi vet kil leivui chu masanga an hi na sa leivui kile ki masang lagau jong lagau pia pang pathi ni nga kile kit masang adi nei so cha polin hi chilaya bible chang ho hi ta sa i thi zo le krista to ki khom pe a hi tai tia sei na hilo ai zon bunga chang som ni ge som ni le ko chu hin sim ki ngating dat mo hi un i zenam ti le phan hong lung ye i ja chu than khom zo sin o za ding chu ti khu ting le hong do ding hi ve thil pha bol te ho chang si hin na thau ding thil pha lo bol te chang si thin mo changa thau ding tia ki sei pen to hin sol cha polin ki kala thu hin lo ding ai la man sei nom pen cho hi le mihem chu ta sai i thi zo le imini hong ha do ni khu chu krista to ikimu tu na le khom ni khu hi peiding a hi dan chu sol cha polin ki chi ta he nei thi ka sunga hi asot apal thu khu he na poi ati na ai chule thi mit sin sung le thoki ka sung hi mit phet ka lawa thil su ta banga in khu het na him lo i mu na jing ka e hung thodo ta banga khu thina ko na yung tho do ni khu chu krista to igimu tu naw ni khu ding a hi dan pa chu sol cha polen a sei na zo ta sa lo wa lagau jong chu thi sa hi ti hi bible ki chi ta ai sei pi hi in lagau thina chu ta sa thina jong hi in ta sa thina jong lagau wa thina jong hi lagau hi a chom blenga i thi zo le hin khu khat nei mit nei keng nei bil nei chom be khan hi ta sa ko na hi lo he hi chu ka sei bang milim ho ki hil na hi in bible ta san tia hi lo he chule thuil pana sei chu hilaya solcha pol tu sei le jesu krista tu sei to chun ki kalkit lo dingai lagau chu lagau pi pa hi nga achi ji ati hi immortal soul in a way ati na hi lo ai pathinin mi thi zo si chu hin na hin pi ki dingai in ya chu pathin chu hin khonei pa a hi dan zo hi a ko no mai e chu lagau ki ti chu imadang he poi zob bung som ni le se gi chang thoma sei banga kho lagau ki ti hi ina ku hom sunga haina hu chu hi ati hi chu i thi zo ting le hi chu hu hin e ho ta sa bu ngai mit le keng le khut le keng ho anei ti na hi lo he hu chu kha be ting le yung hin ki ti ya chu i hin na pau chu pathing ko ma me ati na hi jing na electric current hi ava in a hong thi ting le hi chilai wa pen chu mun khada ga ga ki khol ti na hi point abul langa karena ko na chu lai hung wa doi chida manga chu i hin naw sa pathina ko na hung hin kit ding tina pa cha sa na me mihem athi ti nga hil alhagaw le ta sa hi ke khanji ham a hilawa le ani to gela chu pakai ko ma chi jiu ham ti hi ki hil ivat ki diu ino mo min hem buddhism sa khu achun mihem ta sa athi zo wa hi ima talo danin aseijun hinduism sa khu achun mi athi zo te ta sa le lagaw chun mihem chom zap ti chu le se na hin khu aman dung zu ya hi avela mihem choma hung ping ki ji a hi ti hi asei u vin he a hin la adi pen le bible thu hil chu a hi ale thine ki ti hi hinkho ki chaina hi po in mihem athi zo ting zong le phat bi na la hi ti pa he bible thu hila kona zong mu do the hi bible hin thine hi ta sa le lagaw hin na ki khan na phat bi a hi ti zong hi asai do in he isai do saw lazarus le mi ho pa thu sima kona zong hi he thei chu thi zo wa zong hin kho bi khat na lai ti hi a ki che ni na he chuki zong le mihem athi zo ting le
hin na a hi lo la het na kho het na zong hi anin lai je ti zong hi Lazarus le mi hopa thesima ko na zong mu do the hi Lazarus le mi hopa thulhema ko na pansa a mit hi in a thi zo zo le ku het na lagau kha nei in hi zo khut nei keng nei bil nei hin khu chom khat nei lagau ometia ki sei hi zang ke ya pathin thu nil kal na lin ta hi ti hi tu nya ka sei do nom he ai chu bible mit hin ku het na nei pon ki pa man zong nei ta pon jesung ta ka ki pa man zong sam lo dingu chule mit hi a thi ting le an hin lai wa mi ngai lut naw mi hot naw ani thang sit naw ya abong chamang tha soitan ni pi nu ya hi amo denga chan hi mi ta lo he ti hi chui madanga sei nai point mi thin khu het lo dan pa cha sei nai hi chi tu le ma chi na hele mi ho pa chan mi thila akon in khat ga chen nang mi ho thu ga sei pi le ta sanin te ati hi jun pi wa sa nam te le tu lai e ho ta bonga hi mi ho pa jong hi mi thi a hing thaina lain mi thon immortal soul anei ve ti pa ta sang mi ya chu hi chu tu sima hi jesuin mi thia ta san di hilowin mosi le thim ga ho amo ding a hil diu om nai ati mi thi ho thu hil le mi thi ho tu sei sa nga chu pathin le khoba ki sun chang si nang le ke dinga hu hing na dinga hling se le cham kim se le ti pa hi jesu christai hi chu tu le ma ko na hi avela e mu sa nom ki noi chule bible hi sima hi le athia ko na hong tho do hi mi so mai le som le ni tabang thu sima ki mu in hi chi mi ho hin ong tho do zo zo win Meidil thu le wangam thu ki ti hi neo khat jang sei khap agamu da no sei po nai ni jin phem ti tinga le mi thi chuni ma cha het lo dan bible a sei dan so amo chunga chu di ta agui lung ti nai ai la tu lai ho hin mi thi hon khu het na nei wangam ka gamu e Meidil ka ga chin ta he ong tho do khaw mai jong le wang phat pia ong tho do khaw mai jong le aza zat ki sei e cho ta bang chu bible ki hilna di ta pai het lo je wa chu satanin za chung swa na to na ngan in ai ma bible thil dung ju ya chu mithin khu het na nei po in van gam Meidil aga china ding thum lo he jesu christa hong taka ge ya chule mi ho pa le Lazarus thulem hi thulem a hi in chule sopi pan nang thulem a hi dana pam in chule hi chu sim hin thinung thu dol dan hi akon num pen hilovin na ko num pen chu hi le mi thio tu sei ita san sang wa mosi le thim gaw pathin thup chu hu hing na dinga ita san diu pa chu acham kim seli ti pa hi e ko mo pi nom he ti hi avela ka sei do nom kin he e chule lagawa vai cha ho vet sa na dinga Lazarus bunga kinim sa ho chu wangam kai dinga hi ti pa chu pathin thun e mu sa nom kin he chule mi ma thi zo ting le phat bi om na lai a hi kitipen hi jesuin mi thing te ahung puya wangama yumwa tun so hin kim lo inei ne diu phat chu ki sei na in thile tho ki ka sunga hi hin khu khan omin mi thion hoi la mi thi hoin hoi la ham khana chun hin khu among vetia kil na ding helo he ai chu bible in mi thi hi athi a hi ati in hagawa ta sa lim chumpua leng le le dana e hil kha lo he chule polin zong asai do in hiti hin leisin hin kho dal ha krista to mkhom ding kanom zoi ati na hem thina ki ti hi bible achun a ibu mu to asai ka he Mary le Martha Sopi Lazarus athi achun Jesun ama hi a imu a hi ati na hem Jesun atho da achun a imut na akona tho do danin asai na hem ta sa imut to ta sa athi na hi bible in te ka na thua asai do a hem mi abang khat in hichia a imu ki ti thu chang hi het khel ji in mihem athi ting la athagaw hi a imu a hi ti a thu hilna chomjap ai lawa le sapte pa wachun soul sleep ki ti hi ta sanna anezun he hinla bible hin thina hi thu chang chomjap ai ho he theidinga hi mihem a imut pe ta to ate ka zo a hi thagaw imu hi lovin ta sa thina zo asai do a hi hi First Korean bung som na khat chang som thum sunga jong chun akimu in he mihem khat chu athi ting leivuya kona kesim ta sa chu leivuya ki le keda chule a hin na thagaw chu jesu ta san a hi le pakai pathin ko ma ki le kina chule ata san lo te chu gan theina le zep namun ti cha damun a che di wa hi ti pa jong hi bible thui hil a hi in he mihem athi tingo thagaw la ta sa hi ki khan a hi dan jong hi I het che dewin ikidei sa win he a phot chin na chu velew han First Korean bunga chang thum changa sunga chun sa a ko umlo wangin thagawin ko ume ati na he
hi chi hi a thi chung chang chu hi po in hi chi hi thi na chung changa Paolen a sei do cha hi zong le ta sa le lagau hinna a sei khandan hil chi na nom ja a chu kimin pha a hi kan sei zo tan Paolen ta sam lo wa pa kai ko ma ko nom zoi ati chu thokit ma sanga pathin ko ma ding a sei na hi lo bin thina ko na ong tho do ni khu chu pa kai to khom na ding ni khu ai pe ding dan pa chu a sei nom na zo hi ti hi ka sei nom kin na hi soul 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 ki ti hi lagau iti wa hi in he thim na devin hitin in sei le pathini mi hima sima chu leingan to ahin na hu bo se ahin man cha ahin siam do hi in hi chi hin na hu itiu hi ina hom sungwa lut le pot le ki sei pen so hi hi chi zo min ina aku sungwa am pen hi lagau spirit ati pen so hi na hi ya chu body ta sa le chil hagau iti peno heina hu pen cho ong ki zop khom ting le soul ki ti hi hungum doi english in ki say le body plus spirit is equal to soul ti na in achat the atoi the ahing the ane the adon the chu soul ti na in nang la ke jong hi soul hi ve ti na in mi ki say na hin khunei ho ki say na hi bo bin hi it hi ting le hen body minus spirit ki ti heina hu pen cho hi in body minus heina hu lagao is equal to dead is saying no more soul soul talo hi thi ti ngai le na he su bible in ki tai hil no mu chu i thi le hlana ki vuya leivu ki su hi in hi chi ka sunga chu lagau thi theilo khat hi ita sa ko na hung leng do a leng le le ji dana bible a hil kha lo we mi ma thi ting hlana omin thokin jing ka anga a ki chol a hi i thi wal han khwai ki chol na paule yung thokit diu vet sa na dinga chu bible in mi thi chu ai mu hi ti do chana hin te ka ai i mut wa yung tho ta bong wa hi ja chu jesu christai thi ki ti chu i mut to hin te ka mai me a chom lam hi ting ki sei le lagau i tiu chu heina hu in solitude hi hinkho a chat the a hing the ane the adon the awa le the hi chu solitude chu he thi le thokit ka sunga hi immortal soul kiti lagau ti thailo lagau hin na nei kiti khani ta sa ko na hung pot do hi lo he hi tabang ta san ho hi song phung thing phung ho hon ata san thu hi in bible choi te ta san thu hi lo he chu tia chu thine hi ta sa le lagau ki khanna a hi ale mi thing te a thi ting o lagau hi a hi lawal a hin nau chu van gama pakai to cheng khom a hi ata san lo te chu hoi lai mun azu diu hitam ti hi thudo kha de mi thing te chu pakai ko ma chiu a hi le jesu ta san nei lowa hu hing na kisan lo te chu ton so thi na nga a kisu gan the na mun zona chi jiu a hi tai ti hi bible thu hila ko na jang mu do thai hi sana luk sut ki pa na thu pha bung som le gup chang som le ko sunga ko na mu chi chu a hi le mi ho sapa hi kisu gan the na mun a a hi bible he chmun hi hoilai ham ti hi sei chen pon a he chule mi thing te la ata san lo ho ki ka azong hi ki khan na bang lai ti zo a hi lawal ki khan na ume ti zong hi mu do the hi hi chi ta san hi bible thu hil mundang danga zong hin mu do the hi bat sa na in first peter bung thum chang som le gate som la ko second peter bung ni chang li apana som sung nga zong chona ki mu in jude sangu sang sigi sunga jong chen mu chi the a first peter bung thum chang som le get som le ko sung hi anasim da hoite ji chu pathinin vantil son se ho jing ban chu khan lo hela damona ale lu jinga athu akitanding a ko hu thima khum jing a hi atin a hi chon se ho athi tingu am ho dinga god sa damona chi jiwa a hi mi theng te wang van kama pakai to cheng khom jiu a hi ti hi bible thu hil a hi ka sei bangin thule ma ko na thuta ki sei pen chu phate ke cha ki sip cha khe ding an la a hi na bang manga thu ki sei ho hi doctrine ta bunga ke mang thai lo ai phd research student jong na hi in mi chi hi na head team ding ka ki ne ma jing na he ke sei sa nga jong nang jong ni head team zo ding he chule hilaya bible chang ho jong chu ka hil chi sang an hi tan ga sei kit leng mi thing te la ta san ho ke ka a ki khan na o me ti chu bible na sei jing ai lungdan na ding ima cham po na hi an la hi chi ki khan na hi tu la ya e hon fencing i get ta bang bang lai mo ta bang gial ding hi po na hi
a sei nom pen chu hi chi ki khan na ome tia sei nom pen chu tun sot hin na chang ding le tun sot thi na chang ding ati na pa chu hung hi mei mei hi chu Matthew bung som le thum chang som li le khat apa som li nga sunga ki chi selen sain chang ta le chang hlem kel ngui le kel ta na tia ain khan ho chu a sei nom nai bang lai ta ba ki khan na khat gi ki khan na khat ome tia sei na hi lo he second Peter bung ni chang li na ana hin sim do pen sa nga chu to Bible chang ka hin sei ki chi zo ma ma he se atun son luna ding mun hi hoi lai ham ti hi a hi damun Meidil chule wangam isai da hi ton sot in mun hinai lo a hi chancha te adinga thokit na nga a ki chol na mun u cha hi in phar kha ting la Jesu Christa avela mithing te puya ahungkit na a hi lowa ti adinga ahungkit ting le ta sa leivui chule ta sa ta chun thagau hin na hi hungki tha azab ki na thokit na lima hungki khial ding chu zo ta ting chule pathin to ton sona cheng khom ding a hi ti hi Bible thui le hi chu zo ting chule ton son in mun a chu pathin to mi thing te zo se pa kai Jesu Christa to cheng khom ding a hi chi thu ta ki zuya ton sot lampi ki ti mihem zo se ton sona thuna ding mun hi in a sei dewin ki dei sa ki dewin he mihem a thi ting ta sa le lagau ki khana chule ata san hol lagau win pakai kom azuna chule ata san lo hon ki su gan he na azu do a hi le chu zo ting ipiti diu hitam ti hi thudo khada hi kin he mihem a thi so ho choi la ya ipiti diu hitam atun son mun u chu ipi hiza chule iti umding ham Bible hin ithi zo ting lew mun chuma hin lagawa chom kha ichor nga na diu mun omme ati na hi hoi lai mun azong Bible e hil kha po bi nei leis gim na ho da ha a ithi wa than ko aki wi ting lew thokit na nga a yum naw than khu hi chom khat ichor nga naw mun hi ti jing thei cho hi na hi chi ka la chu lagawa hin wa mun kha a ki chor nga na kha inyo ti na Bible am pon hi cho ta bang chu lungbui na bep si wa hi na hi aya chu Bible ta san zo sin hi tabang ta san na chu anei ngai lo ding ha in chu le Bible jong a hil ngai lo he om dan chu hi chi dung zui ta khil na pen chu i thi zo ting le chom khat sor nga na mon om me ti chu ata ta ding kila ta han lang hele Meidil hi chom khat ading Meidil omin tun son ading wan ka om me tin ki sei kin han lang hele iza nom kil lo di we ya chu e ma ta san dan chi na to ki tu a hi thu hi lo di win thu i he koi le le lo di win pakai meaning ka tiam no me akichi sel din hitin saileng damun Meidil chu ata san lote tun son aki halwam na diu mun in wangam chu mithing te Jesu to tun son a chen khom na diu mun hi tia chu I understanding le kichi sel ai chule hi chi tun so thin le tun so hinna wangam iluna diu mun chu I destination chu itile hlungdiham tile Jesu mithing te puya hung ting le ki pan ding ai in I thi zo zo le tun so mun ki lunga khulai mun ki lung chu hi pe lo hi I thi zo zo le chom kha I chorang an diu man thana ki chol mai mai hi adang hoya ki chol lo he se atun son luna ding mun hi hoi lai ham ti hi a hi damun Meidil chule wangam isai da hi ton sot in mun hinai lo a hi chancha te adinga thokit na nga a ki chol na mun u cha hi in phar kha ting la Jesu Christa avela mithing te puya ahungkit na a hi lowa ti adinga ahungkit ting le ta sa leivui chule ta sa ta chun thagau hin na hi hungki tha azab ki na thokit na lima hungki khial ding chu zo ta ting chule pathin to ton sona cheng khom ding a hi ti hi Bible thui le hi chu zo ting chule ton son in mun a chu pathin to mithing te zo se pa kai Jesu Christa to cheng khom ding a hi chi thu ta ki zuya ton sot lampi ki ti mihem zo se ton sot na thuna ding mun hi in a sei dewin ki dei sa ki dewin he mihem a thi ting ta sa le lagau ki khana chule ata san hol lagau win pakai kom azuna chule ata san lo hon ki su gan he na azu do a hi le chu zo ting ipiti diu hitam ti hi thudo khada hi kin he mihem a thi so ho choi la ya ipiti diu hitam atun son mun u chu ipi hiza chule iti umding ham Meidil wangam te I sei pe no hi thokit inga naw dinga ki chol na mun helo he thokit nga na ki chol naw mun chu Bible in han mo la hi ati e zon bunga chang somni ge somni lo ko chu vei lew hen ka sim jing tan ka in sim kit e that mo hi uni zenem ti la hung lunge phat at chu hung lunge isini chule hlana am ho zo sin o za dingu hung do dinga hi ve
thil pha bol te chang si hin na tho ding thil pha lo bol te chang si thin mo chang a tho ding ati I thi le thin mo chang ho chu Meidil lo pe le bandal thil pha bol te chang si hin na tho pe le hin na lo pe wa hele hi cha jesong te le thutan na pen ki khan na pen chu thei ta lo ding ti na hi ya chu Bible thui lo si hi hong ki kalgam ding ya chu mi thi han khwa ki cholin hoi lai mu na jong chi pon hoi lai mu na ki chola nei pon han khwa ki chol hi tiap pampa hi Bible thu iza kayo si su cham kim chu he chule Sopi Pain thu ho chu a sei sangan tabang a sei tan kin jong ave vela correspond ngan hitain ave velan sei ki chu lungbuin nei jong ding ka ta san hitim beilam tan hin sei ket leng mi mai thi ting le hlana ki chola thoki ki nga hi aban le Jesu Krista ani ve ya mi thing te puya hong tieng ta le ta san cha te ani thi sa ho chu hlana ko na hong tho do ding aban le ei ho te daw te ani hing na lai ho to thakna van wai ki khelwa wana kum sang khat adinga Jesun ipui to wa ilen to pi di wa he kum sang khat sunga chu mi thing te van ga ma ding lei si na hi satan le asol sa te achanga muthim nu ya chu ki hen diu he gen thei ta ki hen diu in hi chu kum sang khat sung ku hu mong be khila ti pen chu ku hu ta khila dinga ti na hello win lei si da ong homa na koi ma cha lep din nei lo be gen thei ta changa ki hen na pa chu kum sang khat ku homa hi la na pa cha sei na in so le thi khawa ki hen na ati na pa ang chai in kum sang khat chong ki chei tiang le wana Jesu to mi thing te chu leya hong kum su ding Jerusalem khu pi thing to chun zo ting le lei si da chu thokit ni na ding hi cha chu mi chon si te kum sang khat songa tho nai lo chu hong tho ding hi chu thokit ni na hi ta ding aban le pathin thu tan ding lal to na ka nga thu tan ding chu zo ting le wana ko na Meidil hong zul hading mi chon si te yok si chu a chon si lit le neu dong zuing le ama chan ding dol chi chang dinga meiza ki halwam su ke ding thina chang di wa he hi dia chu Meidil ki chei le pathinin le si tha siama chon si na talo ding thina talo ding van tha le si tha chu ton so na ama alat sa te chang si to kial ngui no chu lakhom ding heta in he chu ton so na iti penu lengam chu ki pan ding heta ni hi chu last day events ong thil ong lung ding ho ding na chom the pena highlight ta bang ga bol chu hi na hi athu pi pena head diu chu vangam alhun masang sia hi leisi ami thio hi hlana ki chol a hi ve tin heu hitin hi lew hen imazo si hi Bible thu zo si hi chamdila ding akikal tu ima cham lo ding he thika sungai mi thio chun munchom khana khu het na ne ya hinkho mang a hi wa hi le idan huna satanin if koma na thi ta be lo ding hi ta ani sei pen ro chu ita sanuti na in pathinin na thi ding hi ta sei pen chu ipal ke utina hai ya chu pathin tu sei sanga satan tu sei jo chu izui zo utina hi ding hai in ya chu ta bang immortal sor ta sanna lagau thi thelo ta sanna kil no hi satanin mihim te leisi ki chei kun ting le Jesu Krista hong kun ting le lep na lin pena dinga ahin za pen chu ngi ding hai chi chu spiritualism ki ti hai ya chu ta bang ta san no hi inei kha wa le satan du ha lep na la chu beilam ta ha lu di hi ti hi tunia angai lo zo si kom pakai mena ka tip nom in Bible tu se bang cha bo hi I chawa I chi diu hi ti hi pakai mena ka hil nom hi hi ta banga video kile don but to no hi borong an ki bol khalo so le borong ki bol ngei lo hi in yong le tu chunga hi e chaw ta bang khat hi ahum masat na hi apat na hi na la in ma ba na zong ahum kha hi le thu ki se le la ki se dung zui ho hi Bible se bang ta se do ding ku hi ti ben ti hi pakai mena ka tip nom in Bible ki halwam tai dile halwam hi in tun sot chu hi ta banga hi tia se na hi le pha te ke cha hil chet ding ai van gam cha tun sot na ki hing ding in damun Meidil cha tun sot thi na mun hi ti chu Bible ki che ta se nom na hi chu ka se do nom hen lang I se hing lal I se ki lo zo siu pathen pa thei bu pi han lang video abana ki mo ki ka se win ibon chawin dam sel ki ta hi ti ve